etagwo Gaceri Gaitũ, mumukaribishe na karukemi andu makanitha. Karukemi. Asante. Bishop, Your Excellencies, nando awa mumo. Bwana asifiwe. Niendi kwaria muno, ni murona ni njohiro gitambaya. Koguo miruthi ndingimekamera guku, gukama hare anja ndaruta gitambaya. Na makiria Bishop ni murata wakwa muno, ni njerete kanitha uyu hindi iria mwari na kanitha munini wa mabati. Na nĩ njũĩ na mwaka ũyũ mwĩnaguo gũtirĩ thimiti yakwa ũngĩaga no mũthĩ nĩ ũndũ atongoria aya me gũkũ nĩ tũkũmũsukuma tuongerere getha kanitha wa Mwathani ũrĩke. Na nĩ ũndũ ndauga ndikwaria mũno, hena karwĩmbo ngwenda mũnyinithie. Na nĩona mawakiri nĩ mainaga na nĩ ũndũ niĩ ndaheirwo rĩu wĩra mũritũ mũno wa gũtetera Gen Z othe Kenya. Nĩ wakiri wa Gen Z kũrĩa Kahawa Law Court na magoti-inĩ marĩa mangĩ. Ndaremererwo karwĩmbo kau nĩ kaheaga hinya. Nĩ mũkũnyinithia? Aya. Nyambatĩte kĩrĩma kĩrĩ na hinya na thutha thũ nĩindengeretie kwĩgua ta ingĩikara thĩ niĩ hurũke no wĩndĩ thũ nĩcikũnyita. Nyambatĩte kĩrĩma kĩrĩ na hinya na thutha thũ nĩindengeretie kwĩgua ta ingĩikara thĩ niĩ hurũke no wĩndĩ thũ nĩcikũnyita. O harĩa gacumbĩrĩ ndĩrona Jesũ no anjetereire rĩkia rũgendo ahĩmbĩrie na moko make merĩ anjĩre we wĩ mũtoria. Moko makameli yanjire wewe mutoria. Asante. Ari aja tuambe tukame miruthi. Leo ndĩrenda gwĩta sitting MPs arĩa tukoragwo nao kũrĩa bunge, na naomba wabunge kwa heshima, manake tuna viongozi wengi sana hapa. Dakika 2 useme mawili matatu, alafu tutazungumzia watu pale nje. Tuko na Honorable Amos Mwago. Karibu sana mbunge wa Starehe. Asante sana. Your Excellencies, our principals, the bishop, na doa mumu. Mwathani agosho rege. Mimi majina yangu naitwa Mwago Amos Maina, mbunge wa Starehe constituency, Nairobi County, pale CBD. Pale penye Gen Z waliua proper. Hapo ndo mimi nimetoka. So mimi sina maneno mengi. Leo nafurahi sana kwa sababu nimesikia askofu akiongelea mambo ya ushupavu. Na hivyo zote ndiagelio guoya. Na nimeona pia ni mtu wa marika yetu. Na pia ukiangalia wa principals, tuko na Iron Lady, tuko na His Excellency Kalonzo Musyoka, Rigiji, just hakuna mtu mwenye ni muoga hapa. Na mimi nafuataga Rigiji kwa sababu ya ushupavu. Na ndio maana nafuataga Rigiji na hii team kwa sababu ya ushupavu. Na niye kaundu kamwe uko jitikire njurie kiuria guku wa mumu tondu ciana cia nyumu cituma Nairobi cigoka kuruta mawira na guthomera kuu. Amaitu reke njarie na ruthiomi rwa maitu ndimurie niki mwahitanirie na mundu uyu ati ciana cia nyumu mwacituma Nairobi ithome agaciuraga, iria cioka gwendia mask Nairobi agaciuraga, iria ingi ciatigwo guku icagi-ini agacitumira njohi icinine. Ore okaga gutwira horo wa bottom up
riu aracioya agacitwara bottom under nĩ mũrabatara mwĩcũranie mũno na mwĩyũrie kĩũria kĩu tondũ ngeretie kũria ngaganja. Askofu, nataka nikutume kwa maaskofu wale wengine wenye wanaenda kuongea na Ruto, wenye wanaenda kumsikiza, mwambie damu ya Yesu ilimwagika ikakomboa dunia, aachane na damu ya vijana wetu. Asante sana. Asante sana. Naomba niite Honorable Munyoro. Honorable Munyoro kutoka Kegumo. Asante sana. Our Excellencies, Bishop, kanisa gaine mwega, mwathani agocwo, simsalimia hivi niwaone. Mimi naitwa Munyoro, ukipenda unaweza niita Munyoro wa Munyoro. Demo bunge wa Kegumo kuma Murang'a. Mimi sina mengi sababu najua tutaongea pale nje. Lakini nimesikia wajumbe wakiongea hapa na mmeongea mambo ya pombe. Nimesikia Kafinga akiongea mambo ya mchele. Sisi kwetu tunalia sana. Kwanza pombe imemaliza vijana. Rigiji alikuwa amepigana nayo ikaisha. Saa hii bonus wakulima wanalia machozi. Na tunasikia hatima ile nchi hii pesa ni nyingi kushida last year, lakini wakulima wetu wanalia. Sisi ni wakulima wa kahawa. Tunajua vile tunaenda. Mukwenda tuthie na njira hiyo? Mnataka tuendelee na huyu mtu si atatumaliza? Ama hapa mnataka kuendelea na yeye? Sisi tumeamua. Wacha niwaambie. Sisi watu wa Murang'a tukiamua tumeamua. Na inywe mnimuetwe jirani. Tutishokaga thutha na tutiguraga guoya. Bishop, siku ile tulikuwa tumeambiwa tuimpeach huyu Rigiji. Ile pressure tulikuwa tunaona na huyu Gacheri mnaona hapa na wale wengine. Kama tungenunua uoga tungepiga hiyo kura. Tukiuga tukurugama turugame na kihoto na tutigirire Mount Kenya haijasurutishwa. Tunaona Gideon wakishikana na Ruto tunaambiwa si wa kabila, ni nchi wanashikanisha. Sisi tukishikana kama Mount Kenya wanasimama na tuita ukabila. Sisi ni wakabila, lakini hawa wakabila ndio walichagua Ruto. So hatutawahi omba msamaha kwa sababu tumetoka kwa mlima. Tutasimama imara na Kasogo nituramuinukia kana dede. Ngai amurathime. Asanti. Naomba niite Honorable Major Dong kutoka Embakasi Central. Tumpigie makofi tafadhali.